Right, imzuzu njengamanje iqopha lapha ukuthi 15 minutes to the hour 6 o'clock. Khumbula ngane yakwethu lapha ekhaya ukuthi empilweni siyabadinga abantu, empilweni siyadingana. Uyabona kunehlobo zabantu abathathu empilweni. Khona umuntu osengaphandle kwesimo, kube khona umuntu ophakathi kwesimo, kube khona nomuntu osazongena esimweni. Lo ongaphandle kwesimo uyamangala, akazi ukuthi enze njani. Kanti ke lo ngaphakathi kwesimo utshela lo ngaphandle ongakangeni uthi cha, ngiphakathi mina esimweni. Kuyahlaleka la esimweni noma ngabe yini le ubhekene nayo, noma ngabe yini lo sazongena kuyo, kuyahlaleka. Bese kuthi khona lo ongaphandle kwesimo, lo ngaphandle kwesimo utshela lo ophakathi esimweni ukuthi cha mfowethu, ngoba nawe usekuleso simo angeke ngikuhleke, usazophuma nami ngaba khona kuso leso simo. Ngakho ngisho ngithi siyadingana empilweni. Kodwa ke ubobheka lana, bheka abantu onabo empilweni yakho, bheka abantu ozi-associate nabo ngoba labo bantu bengakubulala. Enye into okumele uyiqaphele lapha ekhaya, ngiyazi abantu abaningi bathanda ukuthi ba mislead abantu ngama success wabo, ba post kuma status ukuthi khona izinto ezibahlulayo. Ubobheka ke leyo nto ingakuvaleli ema channels wakho, ingakuvaleli indlela zakho ngoba yonke into osukuyiposta ko WhatsApp, osukuyiposta kuphi eventually iyenzeka. Ngelinye ilanga ngaposta lapha ku Facebook ukuthi hayi ukuthi thina ngoba sihlale singaposti ngezinto zokuthi cha siyahluleka, ngoba singahluleki nathi siyahluleka, kodwa ke thina siyabheka engel yokuthi ikuphi esifuna ukuphila ngakho, ikuphi esifuna ukufocusa kuko. Nathi siyahluleka kodwa ke siyabheka ukuthi lokhu yikho lokho engifuna ukufocusa kusko. Nami lapha ekhaya ngizokutshela ukuthi focusa entweni obonayo ukuthi lena izokusiza. Mawufocusa kakhulu ekutheni ufuna umislead abantu ngokuthi impumelelo yakho uzobhala ukuthi cha ngifailile esikoleni kubeni uphasile, ngelinye ilanga uyibheke ingakuvaleli leyo nto leyo, ngoba ngelinye ilanga into oyikhulumayo iyayibiza, iya-attracteka bese icabanga ukuthi mhlambe umuntu ofuna ukufail. Kodwa ke ngikushiya nalawo mazi namhlanje. TFM, igama lami nguSifiso Okuhle wakamsimango. Bheka lapha ku Facebook Sifiso Okuhle Msimango, Instagram MC_Mhlokolozi, na ku Twitter MC_Mhlokolozi, kanti ke ku YouTube channel it's MC Mhlokolozi.